Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Board member Maylin Pineda Cayabyab mag-resign bilang board member ning 2nd District. Lidipat voter registration king San Fernando, kayabe ing tata ay Rodolfo Bong Pineda. Migit 500 na kilo ning bangus, ikwa king proyekto ning BIFAR king Pampanga River. Aquaculture Project, Pasiknangan. Produktong pamanga nagawa king Sampaguita, bibida ning eskwela king Florida Blanca. Juice, cookies at tsaa, pagmaragol dereti. Pagibaluan, makanano makaiwas amaloko o maskam kareng papakilalang event suppliers. Bayong pasyalan at pipanganan, silipan yan, king on the spot. May oras kabalen, kayan tabing mabilog a pwersa ning One Media TV 44 Pampanga, pabyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balita may kalap, kilob ning paruminggo. Yako po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Inyang April 16, personal lang mintaking Comelec San Fernando ding mitatang Rodolfo Bong Pineda at 2nd District BM Maylin Pineda Cayabyab bang ilipat ing karelang voters registration. Ayon ang istorya ng Patricia Mamangon. Eksaktong alas 12 ning ugto ngening Martes, April 16, inyang datang niya ing negosyanteng Rodolfo Bong Pineda, kayabing anak kay 2nd District Board Member Maylin Pineda Cayabyab, kete king City Hall ning Syudad San Fernando para king transfer o pamaglipat king voter registration. Diniretso na ring mitata king opisina ning Commission on Elections o COMELEC para king proseso ning karelang pamaglipat king rehistro ning pamagboto nung nukarin i City of San Fernando Election Officer Attorney Jun Giao ing Minarap Careti, Barangay Dolores, Syudad San Fernando, ing makarehistrong address dareng mitatang a Pineda, a orihinal a makarehistro o magboto king Balen ning Lubao, asaklo ning kaduwang distrito. Atsuya naman ing asawa ng board member Cayabyab ay Archen Cayabyab. Alinipat mo naman ing rehistro ning pamagboto king San Fernando. King malagad a pamikatagon, tinanggap yang makuya da interview Pineda, ibat kareng local media. Kabilang kareng peki batanan iti, ing sangkan ning pamaglipat king San Fernando. Alam mo, gusto ko talagang bumoto rito para mapasunod ko rin ibang gusto kong mangyari dito. Diba? Dito sa pangkasalukuyan, ay yung mga ibang bumoto dito sa administrasyon na to, parang hindi tumama. Parang hindi tumama. Diba? Parang lang ha, parang. Sakaling boboto ko rito, at boboto talaga ako rito, baka mayaya ko sila sa tamang pagboto. Ala namang pepa siyaging negosyante, dikil king plano king politika. Alam mo, ang mangarap ng mabuti, napakaganda eh. Diba? Siyempre, malinis ang pangarap natin. Diba? Nakita mo yung Lubao, kahit na paano, maganda. Yung Kapitolyo, maganda. Mga mapangarap natin sa Fernando, maganda rin. Ano lang, di ba? Sentro, kapital. Yun lang. Wala pa ako ron, boto pa lang ako rito. Boto pa lang. Alam niyo naman, hindi naman ako tumakbo, hindi ba? Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, tatakbo ko.
Pero registered po. Register lang muna. Samantala, agpangkingikwang report ning news team, opisyal ning binaba o mig-resign king pwesto board member Maylin Pineda Cayabyab king sangguniang palalawigan inyang Lunes, April 15. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pepasyag ning bayong pamuntok ning Philippine Retirement Authority o PRA ing uluganing pamikasan metong kareng pribadong sektor, partikular la kareng mikikaugnayan king accommodation, leisure, healthcare at aliwa pa. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Inyang Miyerkules, April 17, pesinayan ng Philippine Retirement Authority o PRA ing meet and greet king bayong General Manager ning ahensya ay Roberto Zozobrado. Kaya bereng miyembro ning Business Chambers king Central Luzon at maging reng government at merchant partners keti king Best Western Plus Metro Clark king Angeles City. Keti pepasyag ning bayong leader ning PRA ing ulaga ning pamakisan metong king pribadong sektor bang apatas pang lakwas ing kalidad ning pamibiyebye dareng retirees ang may desisyon ng magdaton ketiking Pilipinas. Inyamong milabas sa Paromingo, gerapan ning pirmahan ning Memorandum of Agreement o MOA, pilatan ning PRA at ning Robinson's Land Corporation o RLC, kapamilatan ning Karelang Hotels and Resorts Division. King paralan kasi kanong iti, makapamyelang masanting nga retirement experience kareng retirado. Very important because, as I said, we have 77,000 retirees in the country. These retirees don't just stay in one place. They don't stay put. On long weekends or on several occasions, they travel all over the country. When they travel, they would need accommodations. So, if they know that they can get discounts in those accommodations, they'll be happy. So that's the reason why we want to get in as many merchant partners as we can. All these merchant partners will really help in our trying to show to the foreign retirees that here, we have something good for you to avail of because we like you. We like you to stay here forever. We even have a merchant partner that is a law firm that has offices all over the Philippines. One call, wherever our retiree is, they just call one number, and that law office can send in a lawyer to where they are. Makisan metong yan naman ng opisina kareng medical institutions. We also had real merchant partners that are hospitals or medical clinics, because as you know, the more senior you are, the more you need the help from hospitals and clinics. King salukuyan, tuklula king 70,000 reng retiradong daywan, amanok na nga na king Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tuklo king bigit 500 kilo ning bangus ingikwa ning BIFAR kapamilyatan ning aquaculture project king Pampanga. Pakibaluan ni detalye king report ng Patricia Mamangon. Migit king 500 kilo ning bangus singikwa ning Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR king Pampanga River Aquaculture Project king Barangay Sulipan king Balena Palit. Magsilbiting mumunang parti ning Technology Demonstration Project ning bangus culture king floating cages. Patunay akano iti king tagumpe ning local aquaculture practices. Agpangkang BIFAR Regional Director Wilfredo Cruz, layo ning proyekto impalawakan at pasiknangan reng malyaring agri-fishery areas para kalal ning produksyon na ning asan at aso panlareng ortilano king lugal. Makasaopya kaning tagumpe ning proyekto king supply ning asan o bangus kareng kasiping a rehiyon kabang ikita ning maragula potensyal ning Pampanga River para king fish farming practices. Kilala ya kaning Pampanga bilang self-sufficient karas king aquaculture production, pero king milyaring produksyon ning asan ikita na malyaryang apakyapusan ning probinsya karas king aquaculture practices. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Produktong
mga nagawa king sampagita, bibida ning eskwela king Florida Blanca. Juice, cookies at tsaa, pag maragol dereti. Pagibaluan, makanano makaiwas amaloko o maskam kareng papakilalang event suppliers. Bayong pasyalan at pipanganan, silipan yan, king on the spot. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Juice, cookies at tea agawaking sampagita o batali. Yan ang bibida ng Florida Blanca National Agricultural School bagsopan lareng sampagita growers king lugar. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Maralas lang akakit at gagamitan ring sampagita kareng pisamban, sasabit kareng religious images o kaya naman gagamitan ang timong garland o flower lay. King balen ning Florida Blanca, marakal la ring mananaman king tuturingan national flower ning Pilipinas o reng awsa na sampagita growers. Inya naman ay isip ning Florida Blanca National Agricultural School o FNAS ing sopan at antabayanan la ring ortilano na makagawang produkto gamit ing amanwang sampaga. King News at Use ning Pampanga Press Club o PPC inyang Martes, April 16, King Park Inn by Radisson Clark. Binida na lang Rosa Baul, ibat King Technical Vocational Education, Food Processing ning FNAS, ring juice, tsaa at cookies agawa king sampagita. Kwento ng Rosa Baul, banwang 2018 pa kano, inyang umpisa na ing pamanigaral para kareng produkto pero may patlod mo uli ning pandemya. King saop ning Department of Science and Technology o DOST, midi na niyang pamikatagon na misundo ing research and development, formulation, ang gaking produksyon dareng produkto agawa king sampagita. Pero kung titingnan po natin, based on the census, mas marami po yung mga sampagita growers dito sa amin sa may Florida Blanca. Actually po, meron pong isang barangay sa amin na tabing-tabi ng eskwelahan namin na nagtatanim ng sampagita. Ngayon po, ang isang objective po ng DOST, paano tutulungan nitong mga sampagita growers kung paano darating yung mga panahon na hindi nila kinakailangan na iiwan na lang o hindi pipitasin yung kanilang sampagita kasi ang bayad dito is only 5 pesos. Dumarating po kasi sa panahon na gano'n. Kasaopya naman ng Florida Blanca LGU, bang apakilala na rin produkto kalupaning tea, cookies, ampong juice, agawaking semutanang sampagita. At kapilan pa mo, may kiyadwa nga mo naman ng Department of Trade and Industry o DTI, bang apisali nala ring produkto king publiko. Atin lang tangla juice with sampagita, jasmine tea, sampagita cookies, kabang atin la namang dragon fruit jam, ating sampagita at bignay juice, semutanan mo naman king sampaga. Para ka ring interesadong sali at atakman ring produktong gawa king sampagita, malyari ang kontakan ni Maiko Dizon, ibat king FNAS para king detalye. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bang pasiklangan panlakwas industrialing Parul Fernandino, iti ing magsilbing pasalubong ng Mayor Vilma Caluwag kareng kabalen king Amerika. Pakibaluan ng detalye king balita ng Tricia Cruzado.
Layunan ning pamagbisita ng Mayor Vilma Caluag ning siyudad San Fernando king Amerika ing pamanyulong mo naman king industriya ning Parul Fernandino. Ring parol agawa king San Fernando kasi ring megsilbing pasalubong ning alkalde kareng miyembro ning Fernandino community king Los Angeles, California. Layo ning babaeng leader ing anyara ning suporta dareng kabalen keti bang pasiknan ning parol agawa dareng Fernandino keti king abroad. Minamunya naman ni Mayor Caluag kapamilatan ning courtesy visit kang Consul General Edgar Badajos ning Philippine Consulate in Los Angeles, California, USA. Keti, binida at pegmaragol na lang Caluag rin produktong parol ning syudad at talaga namang sisimbuluking gelingan at talento daring Fernandino at talaga namang kikilalanan king mabilo gayato. Ako po, Tricia Cruzado para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen Susuyo. Bang maging masiriya kanuing LTO, aman dakap kareng pamasadang jeep, amakyabe king PUV modernization program ng gobyerno. Pakibaluan ng detalye kang Patricia Mamango. Nagbabalaya ing Land Transportation Office o LTO naman dakap lareti kareng pamasadang saken aepa mekyabe o mekisan metong king consolidation karas ning auno ning Mayo. Sinabi ning pamuntok ning LTO ay Vigor Mendoza, matigik da kanong tokyan ing mandato o ing utos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na edane papakaban o extend ing consolidation deadline dareng pamasadang jeep o saken para king Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Magisan metong niya kanong LTO, king Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bang manikwang listahan dareng aturing dang kolorum asaken. Posible namang marap king kaso ing marakapak kolorum at reng saken dareti, kailangan niya kanong i-impound. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen Susuyo. Kinilala nala ng Holy Angel University kapamilataning College of Criminal Justice Education and Forensics reng Law Enforcement Unit at Personnel king Central Luzon. Akibaluan ng detalye king balita ng Tricia Cruzado. Penimuna ning Holy Angel University College of Criminal Justice Education and Forensics ing pamamyegalal o parangal kareng Law Enforcement Unit at Personnel. Ameganap king Holy Angel PGN Stadium anyang milabas sa Biyernes, April 12, 2024. Layon ning eskwela na dapat lang kilalanan ding talaga pagobra at talapamuntok ding may alwang ahensya lalam ning law enforcement agency na ing katapatan king karelang katungkulan niyang papairal. Ang layunin namin, ang goal namin was to make sure that we can recognize law enforcement and the officers and also the units who are doing good work. Marami sa region natin and nahirapan pa nga kaming maghanap ng ng mga winners, mga finalists kasi sa dami ng mga very qualified. It's the first time for this particular category. Pero sigurado ito na uulitin natin every year. Kailangan ng tuloy-tuloy ang parangal. Itiya pa mo ing mumo ng pamikatagun na penimuna na ning mesabing universidad. Oreni naman ding may piling awardee kay bat ning masusing pamag-aral at pamanaliksik. Kabilang naman kareng tinanggap rekognasyon Jail Chief Inspector Cliff Richard Torres ning Marilao Municipal Jail king Bulacan bilang Gawad Pinuno o Leadership Excellence Award. Sir, napakaganda po ng mga ganitong awards para po sa mga personnel po natin sa field para mas mapagbuti po ang ating mga serbisyo na binibigay po natin sa ating mga clientele. Ako po, Tricia Cruzado para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen Susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita, king pa magbalik ni News Force Pampanga.
Damaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Miragdagan lang 70 rembayong miyembro ang abogado ng IBP Pampanga Chapter. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. 70 abogado ang kinilalang bayong miyembro ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga Chapter inyang Sabado, April 13, King Heroes Hall, King Ciudad, San Fernando. Kabilang kareng 70 new lawyers, reng adwa alinob kareng adwang pulong top-notchers king pekatalwing bar examinations. IBP National Executive Director Attorney Jose Lotilla makes silbing guest of honor at inducting officer. If you will read the common law of Justice Oliver Wendell Holmes Jr., his line from the common law says, "The life of the law has not been logic. It has been experience, the felt necessities of the times, the current moral and political views, these, including the biases of judges." Mida kilalamang mensahe din na Attorney Maria Imelda Q. Tuazon, ing OIC Governor ng IBP Central Luzon, at Attorney Jose Chodoro, amig silbing tubod na namang Mayor Vilma Caluwag. Remember that the ideals of our profession are not just words, but guiding principles that should shape every aspect of your practice. Uphold ethics and integrity, navigate challenges with determination, and actively engage with your community for support and mentorship. Many muna king welcome rights ng opisyal ng IBP Pampanga, apani muna ng presidente ay Attorney Alejandro Buan. We can't wait and we are excited to see you actively involved with the different committees and projects of the chapter. Your fresh and innovative ideas, passion, and energy will definitely contribute in providing quality legal services, especially to our indigent clients. Kabilang kareng sinumpa bilang bayong miyembro ng IBP Pampanga, ing 9th placer ay Attorney Grace Abigail Bautista, ibating Angeles University Foundation, ating 13th placer Attorney Marvin Joseph Ocampo, ibat naman king University of the Philippines. Metong yang pamikatago niti na mitipun-tipun laking metong nga okasyon, reng bayo at reng veteranong abogado king Pampanga, amag silbi king pribado at pampublikong sektor. Dininala namang pamagkilala king programa reng abogadong memyeda ngalan king organisasyon, kalupada ri dating Angeles City Mayor at ngayon ni CDC Chairman Attorney Edgardo Pamintuan, dating Solicitor General at Justice Minister Estelito Mendoza, former Court of Appeals Presiding Justice Remedios Salazar Fernando, dating CONCON Delegate Attorney Rick Sagmit, dating CDC Vice President for Security ay retired General Ramsey Ocampo, dating IBP Central Luzon Governors Attorney Wilfredo Untalan at Attorney Peter Paul Maglalang, dating IBP Pampanga Chapter Presidents adina Attorney Atli Veray, Attorney Orlando Pangilinan at Attorney Wilfrido Mangiliman. Dininala ng mga rekognasyon ng kapartner king PNP CIDG para king matagumpeng kampanya kontra Peking Notary Public. King salukuyan at yun na king 1,267 reng miyembro ng IBP Pampanga Chapter. Kareng milabasang banwa tinanggap yung galaling organisasyon bilang Best Chapter king Mabinuga Bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Gusto ating pagsadya na okasyon kalupaning kasal, siguradong panipunan yaiti at paplanuhan.
makanano pinasiguro na maloko kareng papakilalang event suppliers. Pakibaluan kay balita ng Patricia Mamangon. Karang may nga labasang banwa, marakal na lareng mi pabalitang pinalpak a selebrasyon uling meloko o meskam kareng katransaksyon na event suppliers. Sumasumangid mo naman reng mi popost a warning o babala king social media laban kareng scammer kano a papakilalang supplier. Marala sa sangkan, alimi tutukyan ng api kasunduking kontrata o kaya naman alang bitasang mibye serbisyo o produkto bistamat bayad na iti. Iting siguradong katatakutan dang malyari reng magplano ning karelang big celebration. Kaya gyaning media launch ning Unveiled a Wedding Fair Year 2 apani mo na ning JLB Event Management king Vista Mall inyang April 17. Pepasyag ning organizer at wedding planner ay Jomel Lingat Bernel nung makanano at check ing kredibilidad ning kukwa ng event supplier. So, importante na magkaroon tayo ng background check about the permits and all. And second is the visibility and feasibility. Alam na, office kung meron, di ba? Or papupuntahan natin siya. Kailangan alam natin na okay ba yung mga social media accounts, totoo ba ito, legit ba ito, kailangan ma-check natin. Napakahalaga po ng mga pumili tayo ng mga legit suppliers for us kasi we are paying. We want to get what we deserve and we are paying to get the best of our event. Metong mo naman kareng suwestyon ning event expert, bang mas maging mayan at malagwa, lakwas na kareng magplanong kasaling karelang pamamiling supplier, ing tumagon kareng bridal fair, nung nuka rin makapamisan laking metong nga lokasyon, reng hanggang kailangan para king selebrasyon. Keti, asigurado kanong lehitimula, reng kayabing exhibitors. Samantala, ngayon daratang nga May 17, 18 at 19, ganapan niya yung kaduwang banwa ning Unveiled a Wedding Fair king Vista Mall king Ciudad San Fernando. Nung nuka rin migit 50 event suppliers king Mabiluga, Pampanga, renga Chuketi. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Binida ng Bureau of Internal Revenue o BIR na may kamakuyat mong pila inyang taulingaldo ning pamagsumiting ITR o king malagwang salita, di taklamo reng meg last minute filing ay ning balita. Maragol ning Bureau of Internal Revenue o BIR na mika makuyad mong pila at mabilis sa proseso king talwingaldo ning pamagsumiti king Annual Income Tax Return o ITR inyang Lunes, April 15. Agpangkang BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. iti resulta niya kanuning patupad dang digitalization. Dagdag na paniti na marakal kareng migpas sa king karelang ITR kapamilataning online at mas meritak na lamo reng mag-manual filing. Bayo pa kasi kano yung talwingaldo inyang April 15 at yun na king 95% ing meka pagsumiti king karelang income tax return. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pisasabi ang loan, tukluking 200 milyong pesos ing pepaluwal a pondo ni Pag-ibig Fund para king proyektong pabale ning gobyerno ay ni report ng Patricia Mamangon. Pepalwalya ing Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund $2 na milyong pesos sa alaga ning loan para king programang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ning Marcos Administration. Ipag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ing may issue king amanuang alaga kareng aduang pribadong contractor sa magpatupad king programang pabale king mikakawaning lugal king Luzon, Ampong, Visayas. Iti ang kaduang pamikatagon na palwalyang Pag-ibig Fund na pondo para king housing project ng gobyerno. Minuna inyang Pebrero. Sinigurado na namang Acosta na makasigurado lareng manimuna o reng proponent kareng programang pabale king ahensya para king pamagpondo ng karelang housing projects lalam ning mas secure at mas murang kondisyon. Ako po,
Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan ng mga paling balita, kim pa magbalik ni News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Silipan taniman, impeka mo munang kafe a book club king Ciudad Angeles king balita ng Patricia Mamangon. Attention to book lovers out there. This coffee shop in Angeles City is definitely a haven for book enthusiasts, students, and coffee lovers. Welcome to Margot Coffee, the first cafe and book club here in Angeles City. The couple Luis and Frances de Guzman are the ones behind the new concept of coffee shop and a membership book club in one. More of coffee is not just a cafe, we're actually also a book club. So we're a member of the club and we're currently based here in Angeles, as well as, love for art. So we're collaborating with artists and musicians so we can host events in the cafe. For the owners, Margot Coffee is the culmination of a lifelong dream to create a space where literature and coffee converge. Imagine yourself reading a good book and a great cup of coffee. Just perfect! Pero whenever I talk about books, the smell of books, parang the feel of just touching it, it's so different. You get so immersed. I want people to experience that same way. Over 200 books are here from the personal collections of the owners. From love stories, high fantasy to middle grade type of books, these shelves are open for all the members of the book club. The cafe also serves as a venue for group meetings and even intimate gatherings and celebrations. Nagiging event center din kami for one day may nag-reserve sa amin and then they took a photo shoot for 18th birthday. So yun, mga events na talagang parang help us to build organic community here in Pampanga. The De Guzman couple are also members of Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry and Young Entrepreneurs of Pampanga or YEP. This is Patricia Mamangon on the spot. Para ka rin kabalen ang magplanong kasal o kaya naman magsadya king maragul a okasyon. Swakya ing ibuklat at Lungaldong Wedding Expo king Ciudad San Fernando. Pakibaluan ang detalye king report ng Patricia Mamangon.
Shout out kareng kabalentamong manintun legit suppliers para king paplanong kasal o kaya naman pagsadya na okasyon. Pagpasosyan niya nganing daratang May 17 hanggang 19 ing kaduwang banwa ning unveiled a wedding fair. Apani mo na ning JLB Event Management king Vista Mall king Ciudad San Fernando. King media launch ning Amanwang Bridal Expo again apan king mesabing mall inyang April 17. Binida Keti natok lula king 50 metong ring exhibitors o event suppliers amalyaridang pipamilinan ring brides and grooms to be. Pag maragulda naman ring organizers na atsunala king 122 ring peparehistrong couple bigit pabulan bayo pa ing mismong event at ready at inalang oportunidad bang a-enjoy ring promos ampong big discounts na ring suppliers. This year also, we have launched our official website for the unveiled wedding fair. Na nakakatuwa kasi every time na nag-check kami, siguro 2 hours, 1 hour, lang yung difference ng mga nagsasubmit ng mga entries nila. Because ang importance kasi nito, it will serve as their raffle entry. Kaya they are more eager silang sumali ngayon at pumunta ng wedding fair. On the May 17, that is the Friday's Fest. So, ang unang araw ng bridal fair, expect our exhibitors and sponsors dahil ibibigay nila yung best discount or promo nila. Proud ng sinabing Jomel Lingat Bernal, ing founder at makibandi ng JLB Event Management nung makananula ka-professional katransaksyon at kagaling manibala kareng okasyon reng kapampangan event suppliers. Gaano tayo kagaling? We are mayabang, no? Mayabang tayong kapampangan from its nature, no? But kaya alam mo yung pagiging mayabang natin, we use it in a positive way. Gusto natin mas maganda yung event. We want to come up with a celebration na pag-uusapan. Ako, I always tell to the couple na muling mo ikasal yung isasabihan niyo positively. Kapampangan is also known as with resourcefulness, creativeness. Ganun tayo. So, maraming mga talented kapampangan designers, maraming talented na Filipino photographers. We are not giving our 100%. We give our hearts for every celebration. Kompleto yung unveiled wedding fair, kareng suppliers, manibat kareng venue or events place, photographers and videographers, fashion designers, catering services, lights and sounds, cakes, accommodation, makeup artists, florists and stylists, at marakal pangaliwa. Samantala, kabilang naman kareng major sponsors ng wedding fair ing Nuwan Farm and Resorts, Kingsborough International Convention Center at Best Western Plus, Metro Clark. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Nung food trip ing Pantunan Muabe, sigurado nga aburime ining bayong pasyalan at pipanganan keti King Ciudad Angeles ining Caleldo. Pakibalwan tayo iti King Report ng Patricia Mamangon. Paniguradong mangayat kawawa abe kareng miyayaliwang pamangan at street foods aakit keti king Kalye Commercio, King Nepo Center, King Ciudad Angeles. O kasi naman, katmulang miyayaliwang pamangan reng makahilera keti, manibat kareng barbecue, silog meals, fruit shakes, Ilocos empanada, Korean foods, Indian foods, sausages, shawarma, at marakal pangaliwa. Perfect king lugar para king banding darem pamilya at ni kakaluguran. Lakos at atin niya namang inflatable playground, games at aliwa pang aktibidad. Makabuklat king Kalye Commercio ang king May 31
2024. Makadato niya itiking Hilda Extension, Nepo Center, Angeles City o kingarapaning ice plant at makabuklat manibat 4 p.m. hanggang 12 midnight. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV44 Pampanga, iadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Yaku po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu king balen susuyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.